kote rukushobora emishango ya burijo muri Kampala eyabebembirwe Justice Esther Nambayo yayemereza Parliament okugabira abanyeshengero sente mpaka bacwire umushango ogwaresi rw'abanyeshengero nka Gerald Karuhanga MP wa Ntunga mu municipality hamwe na mugenzi we Jonathan MP wa Erot South. Baba bebembirwe umuramuzi wabo David Mpanga barukushaba ngo bemereze kugaba kwa sentezi aha kuba bakazara byo mu ishengero mu muringo gutahikire. MP Gerald Karuhanga yagira nkoti yakora kirungi munonga ahabwo kuba nikibayamba kugenda mission omushango gwabo ngo kandi bona bazitungire batazikozesa Parliament yavetakazisindikerezereke abantu bashaba ngo hakire sentezi zihebwa abashaho konka batarubanyishengero kote neza kugaruka mu rwa kashatu kugeza aho kuri umushango gasha kwa Jime Muhumuza